Ketdi. Tamam oldu. Bizge hech narsa qarang bu yoqqa ham bosib ketayotdi-ku. Ужас, ey. Bechoralar, ey. Ужас. Yok, hiç kimse yok. Ya mal var ekan. Mana. Mana mal. Va mana. Ya mallar kelyapti, mana qozalar qarang kelishini. Mallar qarang. Qozani qo'ymabdi-da, qira qarab. Va bu endi joylarga borib to'xtadi endi, pastga qo'ylyapti. Ana mal yomon ketdi-da. Ya mana mallar kelishini qarang. Ketmami? Maqtan to'ltira sergelib, bu yoqqa kirib, bu yoqda uylar polni kiribdi-da. Лелик районунда сел жүрдү. Бүгүн 2-май күнү саат 18:30 чамасында алдын ала маалымат боюнча мөндүр аралаш катуу жааган жамгырдын кесепетинен Лелик районунун аймагында 9 булак айыл аймагындагы 9 булак, Миңжыгач айылдарында, Сумбул айыл аймагындагы Кара Дөбө айылынын катар участкасына жана Исфана шаарынын сел өтүүчү сайлардан сел жүргөн. Исфана шаарынын Дадасян, Восточная, Строительная көчөлөрүнүн күнчыгыш түштүк тарабынан жана жаңы конуш участкасына тоолордон келген сел арыктардан ашып 10 турак үйгө жана жер төлөсүнө жана 10 турак үйдүн короосуна сел суулары кирген. Ошондой эле Сомбул айыл аймагындагы Кара Дөбө айылынын катар участкасынын 1 турак үйүнө сел суулары кирген. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу тиешелүү иш алып баруу үчүн жүрөт. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун жеке көзөмөлүндө алдын ала маалыматка ылайык жабыр тарткан же каза болгондор жок, кошумча маалымат берилет. Mallar qara. Buna mallar qara. O'lib qopti-ku. Mana. Isfana sel.
Баткен обласы, Лейлек району, Исфана шаары. Жаңы қоныс айылы. Бұл жақтан бұл жақта үйдің ішіне полный кіріп кетті. Бұл жақта қанша ғана үйге зиян келдірді бұл жаңбыр. Сел, каттарды сел. Дияқтан дағы келіп Санат дауыл қалды. Sel jaman keldi ba sel. Adamlı jönle kılmıştı. Sel koyup ketdi. Katta jerge çıktı. Çıktı katta jerge. Biz kattan geldi abi. Bizga ham chiqdi, o'ja chiqmadi, bizga chiqib ketdi ha. Qayoqqa? Qayoqqa chiqali? Chiqmaydi. Pastki yer o'zgalar chiqib ketmasa. Bu yerda chuqur bor ha. Yo'q, u yerda bitta yer bor, u yerda chiqsa ham orqa. Ha. Yerda sog'irgan toshlarga o'zgarasa. Ne qilamiz? Tosh. Ha. Assalamu alaikum. Buna bugün 2 may 20 deydi. Buna seldi qarаңыздар. Buna o seldi qarаңыздар. Men bildim bunday seldi bir köp yıl bolup kettiler bu sel görmegenime. Buna sel. O sularını qarаңlar. Buna. Bu sel buna. Lan kim tartı otat dep. Tam kaldırıyor buna. Men tartı otan men. Buna sel su. Buna sel dep qarаңlar. Bu çetmen tek çetkicen 50 metre var şu. Buna İsfanaga kireverişler. Koskay'ın aldı. Leylek rayonu Koskay'ı 02 20. Şunday selk etti de. Aytsa şembeysinger buna. Buna yolga çıktırdı buna. Buna asfalt kavca keli oda sıcağı. Buna. Kovayı barada buna asfalt kavca. Buna o asfalt kavca yolga çıktırdı oda sıcağı. Buna. Buna uşunda eken. Baldarım şunday kötürdüm, aytdım az жүгүрдү, öttü. Manyakka jayılıp ketmeni al selde kara. Beçara, yiyin ağzı etmedi ya.
Машиналарым качып атат. Бечараlar көп боонады калды. Дагынам даяр турган экен. Маньяка үйлі атат. Біз жақа. Бізге еш нәрсе қараң бияқайын басып кетіп атат қой. Ужас, ей. Бечаралар, Ужас. Ей, вообще алып кетті. Селде қалды. Черт побери. Шеребет нәрсе сақты. Мания қараса үйлі атат енді. Оны қарам. Бұнасы неме? Егіз? Бечаралар. Kaçıp çıktı o baldarı benim? Şuna balasın, manyak geçti. Namaz olunlaşken gidip bir ayağı kapısını tutar. Başka çalışmıyor namaz. Sen gitti. Сонан кээ-бир жерлерден жолдордон сел чыгып атат, өтүп атат. Маяктан болсо чоң, вообще чоң. Сайга батпай айылдарлап кеткен. Сайлар наракта турсун, мына жолдорго чейин сел чыгып кетти го, чиркин. О, дейда машиналар карасаңдар. Бас жактагы машиналар. Allah. Mana ono qarayna, tijaram o'cha kirib ketdi. O, yaqacha sil. Keşah bırak. Oğlum bonancha suv ketdi bular. Tuvaletingni qara bular. Диагностика медициналык борборунун өйдө жагындагы элдердин блоктору мына ортодо тосулган. Мына блок полный ударылып калыптыр да. Агып. Страшно. Алла сактасын.
Jiguli agıp ketip atat selde. Üyüne mana jigitdi deyin da çota. Bu jiguli ham agızıp kirip ketebe deyin da. Bak köpten beri turat. 3-4 gün oldu o turat kerde. Ana eşigini ham buzdu. Bizge patkozgo manamcha möndüрлөр düştü ey. İşenesizler manam kattayda bul erip ketdi da. Qarаңыздар, möndüрлөр üzdü. Hamma жакты halagidey kıldı.